Mduduzi Mondlane loneminyaka lengu-31 bekanelibhizinisi lekufuya tinkukhu lebelimlethela imali. Kodwa-ke emva kweminyaka lemine achuba leli bhizinisi konke sekumenzi ngenxa yekucinywa kwagezi. Umshini lawusebenzisa kuchobosela emacandza etinkukhu udzinga ukuthi uhlale uduma njalo lokwenta ukuthi asebenzise imali lenyenti kutsenga diesel we-generator. I-challenge lesinayo ngale load shedding asikhoni ukusebenza ngale load shedding because yonke i-profit ihamba kule diesel lesithengako for le generator. Mondlane uthi simo besingcono kakhulu ngesikhathi i-load shedding isesigabeni sekucala. Load shedding islimatile besinelisemba ukuthi one of the good day iphele sikhona ukubuyela because indlela eslimathe sikubha amehla akusebenteki man akusebenteki. Lesimo samanje sesiholele ekutheni kunyuke lizinga lebugebengu endzaweni yasePinar. Nebugebengu la sihlala khona sebuyakhuphuka because abantu labasha balambile man. Mawulambile akhona ukucabanga. Sibe singakujabulela man ukuthi balungise fast indzaba yagezi sizokhona ukubuyela siphile. Mduduzi Mondlane uthi ngeke akhone ukuchubeka nelibhizinisi lakhe kusengalungiswa inkinga yagezi. Kungimanje-ke akanayo lenye indlela kufuna azame letinye taba kuthi akhone kubeka sinkwa etafuleni. Etindzabeni tethu kuChannel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Maselela ePinar eMpumalanga.